kuruka cyangwa. Uyu munyamakuru akomeza avuga ko abo baganiriye bose bamubwiye ko babonye imirambo myinshi mu mujyi no mu nkengero zawo, ndetse kugeza mu masaha y'igicuku hari hacyumvikana urusaku rwinshi rw'amasasu ahigoma no muri Nyiragongo. Nyuma y'uko bibaye ariko, umuvugizi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikari Lieutenant Colonel Wiringoma yahise agira mu baturage igoma, arabahumuriza ababwira ko babashije gusubiza inyuma ibitero, ubu umutekano ari wose igoma. Uyu muturage akavuga ko Wiringoma yababwiye ko bagiye kuganira na leta ya Kongo barebe ko iyi ntambara yahagarara. Undi muturage ariko we yungama ati, twe nk'abaturage ba Goma dushaka ko impande zombi ziganira zikarangiza iyi ntambara, dushaka amahoro, turambiwe amasasu ya buri munsi. Eastern Congo now. Bikimara kuba, ingabo za SADC zashinjijwe uruhare mu gitero cyo kugerageza kwisubiza Goma, zisabwa guhita zitaha bwangu. AFC M23 yashinjije ingabo z'umuryango SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwiswe SAMIDRC kugira uruhare mu gitero cyagabwe n'ingabo z'iki gihugu FARDC, FDLR n'imitwe ya Wazalendo hagamijwe kwisubiza umujyi wa Goma. Ku ya 12 Mata nibwo ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryasubije inyuma igitero cy'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu mu mujyi wa Goma. Cyagabwe ku wa gatanu ku ya 11 Mata 2025, aho mu bice bigize uburengerazuba bwa Goma birimo Mugunga, Keshero, mu gace ka Lac Vert humvikanyemo amasasu menshi. Ku ikubitiro AFC M23 iki gitero yagishinjije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR n'abandi barwanyi ba Wazalendo. Muri indi tangazo ariko AFC M23 yaje gushyira hanze yavuze ko iki gitero cyanagizwemo uruhare n'ingabo za SAMIDRC kandi ko atari icya mbere. Ni itangazo ryari tomoye rigira riti, AFC M23 iramagana yivuye inyuma ibitero bikomeje kugabwa muri Goma na SAMIDRC ku bufatanye na FARDC, FDLR na Wazalendo birimo n'icyo ku ya 11 Mata 2025 bihungabanya ituze n'umutekano by'abasivile. AFC M23 yakomeje ivuga ko yabashije gusubiza inyuma iki gitero, gusishimangira ko kinyuranyije n'amasezerano yagiranye na SAMIDRC na gahunda yo gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Mu minsi ishize ariko, SAMIDRC yagiranye ibiganiro na AFC M23 bemeranya ko ingabo z'uyu muryango zigomba kuva i Goma zikoresheje ikibuga cy'indege kiri muri uyu mujyi nyuma yo kugisana. AFC M23 yakomeje ivuga ko ishingiye kuri iki gitero noneho isaba ingabo za SAMIDRC kuva i Goma vuba na bwangu, ndetse ingabo za FARDC ziri mu bigo bya MONUSCO zikamanika intwaro. Umujyi wa Goma twibuke kugenzurwa na M23 kuva ku itariki ya 27 Mutarama 2025 ubwo yatsindaga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe ya Wazalendo bafatanya. Ingabo za SAMIDRC zo zarwanaga ku ruhande rwa leta ya Kongo, icyo gihe zahise zigoterwa muri uyu mujyi n'abarwanyi ba M23. M23 kimara kuvuga ibi, Kongo nayo ntiyacecetse, ndetse kuri iyi nshuro yavuze. Igisirikare cya Kongo cyahakanye kivuye inyuma gutera Goma, maze kibyita amayeri ya M23 yo guhishira ubwicanyi ku basivile. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahakanye kugaba ibitero Goma mu mpera z'icyumweru gishize, zivuga ko byatangajwe n'inyeshyamba za M23 ari ibintu byahimbwe ku bushake bwo guhishira no gutanga impamvu y'ubwicanyi zikorera abasivile buri munsi mu mujyi wa Goma. Mu itangazo ryayo ryo kuwa gatandatu, M23 yamaganye urukurikirane rw'ibitero Goma binyuranyije n'amategeko, ivuga ko byagabwe n'ingabo zo mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo buzwi nka SAMIDRC ku bufatanye n'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR n'umutwe ndetse wa Wazalendo. M23 yavuze ko ibiheruka ari ibyabaye ku ya 11 Mata 2025, ndetse ngo bikaba biteje inkeke itaziguye mu ituze n'umutekano w'abaturage b'abasivile, ndetse ko habayeho n'amagerageza menshi yo kwisubiza umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Ariko FARDC ikavuga ko ibi byatangajwe na M23 ari ibicurano
ndetse n'amayeri yo gutinza yakozwe mu kugerageza kuburizamo gahunda zose zigamije amahoro zirimo kuba. Hari amakuru avuga ko mu cyumweru gishize intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza M23 zahuriye mu biganiro bitaziguye bigamije amahoro byabereye i Doha muri Qatar ku buhuza bw'icyo gihugu, ariko nta kiratangazwa ku mugaragaro ku migendekere y'ibyo biganiro. Mu itangazo yasohoye ku wa gatandatu, FARDC ivuga ko ibyo ivuga ari ibintu bishobora kugenzurwa mu buryo bufite aho bushingiye. FARDC ikavuga ko mu majyaruguru ya Goma ibirindiro byayo bya mbere biri mu ntera y'ibirometero birenga 300 muri teritwari ya Rubero. Ikongeraho ko mu burengerazuba bwa Goma abasirikari bayo bari muri teritwari ya Walikale mu buryo bw'ubwirinzi. Mu majyepfo ya Goma bakaba bari mu ntera y'ibirometero bibarirwa mu magana uvuye mu mujyi wa Bukavu, nawo ugenzurwa na M23 muri teritwari za Mwenga, Uvira, Fizi, Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yagize ati: itangazo rya AFCM 23 ry'igicurano uko ryakabaye mu by'ukuri ni ibintu byahimbwe ku bushake bitagamije gusa guhishira no gutanga impamvu y'ubwicanyi izo nyeshyamba zikorera abasivile buri munsi mu mujyi wa Goma, ahubwo no kuyobya abantu. Yavuze ko ingabo za FARDC zikomeje kuba maso no kubahiriza amategeko agenga intambara no gukurikiza ibyemejwe mu buryo bw'ubuyobozi bukuru bw'ingabo bigamije kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bw'iki gihugu no mu karere muri rusange. Ariko M23 ivuga ko nubwo yari yagaragaje kwifata, ibyo bitera ishinja FARDC nabo bafatanyije, noneho bituma yisanga igomba kongera kwiga uko ihagaze mu murongo wayo wo kurinda umutekano kugira ngo ishyire imbere umutekano w'abaturage no ku bijyanye n'ingabo za SAMIDRC ziri ku butaka bwabohowe. M23 yongeyeho ko ibyo bitero binyuranyije n'iby'umuryango wa SADC wohereje izo ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuboza 2023 mu gufasha ingabo za leta wiyemeje, ndetse ko bitinza ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wo gusana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kugira ngo cyongere gukora. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma ni ikibuga kinyuraho indege nyinshi, kikaba ari ahantu h'ingenzi kuri Kivu ya ruguru. Aha niho ubutegetsi bwa Kinshasa bwarundaga ibikoresho ndetse n'ingabo ziza kubafasha mu rugamba bahanganyemo nayo mu 23. Iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyabaye isibaniro ubwo mu 23 yinjiraga mu mujyi wa Goma tariki 26. Aha baharwaniye iminsi 2, urugamba rurakomera. Impamvu rwakomeye nuko hari ingabo zidasanzwe za Kinshasa cyangwa se za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Rehibu cyangwa se ibihunyira. Hakaba kandi hari n'ingabo z'umutwe urinda umukuru w'igihugu GR. Ku rundi ruhande hari FDLR, wa mutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda. Abo bose barafite ibikoresho. Ku rundi ruhande hari ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, naho ku rundi ruhande hakaba ingabo z'umuryango w'ubukungu Afurika y'Amajyepfo SADC. Abo bose rero bagize uruhare mu kurinda iki kibuga, ariko by'umwihariko ubwo 23 yinjiraga kuri ikibuga cy'indege cya Goma, abo ba Hibu ndetse na GR bararwanye cyane, urugamba rurakomera bimara iminsi 2. Ariko icyo mwakitondera cyane, aha niho hari hashinze imbunda ziremereye, izo bita BM za Katyusha n'izindi mbunda z'imisada. Izo mbunda rero nizo ingabo za Kongo ndetse na FDLR zakoresheje mu kurasa ku Rwanda. Za BM zishinze hariya zarashe ku Rwanda, zica bamwe mu baturage, abandi zirabakomeretsa. Ariko intare za Sarambwe cyangwa se abasore ba 23 bayoboye urugamba kugeza ubwo bafashe iki kibuga, ariko ntibanagifata gusa, ahubwo bafata icyo bita amateka cyangwa bafata mpiri bamwe mu baharwaniraga. Ku buryo amakuru dufite, ingabo za Kongo zigera kuri 480, uwo mutwe w'ingabo zidasanzwe Rehibu ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu cya Kongo bose bakaba barafatiwe ahangaha ko barenga 480, hakaba bategerejwe ikizakurikiraho. Mu mpera y'ukwezi gushize kwa Werurwe 2023, M23 yari yagiranye amasezerano na SAMIDRC agamije gutuma izo ngabo zivigoma n'intwaro zazo n'ibikoresho, zigasiga intwaro zose za FARDC n'ibikoresho bya FARDC zifite. Hari nyuma y'uko abategetsi ba SADC bemeje ko bagiye gukura ingabo zabo
mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo basirikari bikekwa ko barenga 1000 boherejwe n'ibihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania. Bari mu bigo biri Goma no mu nkengero zayo ahitwa mu Bambiro, aho barinzwe n'umutwe wa M23. Aho bita mu Bambiro mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Goma, hari ikigo gikomeye cy'ingabo za Afurika y'Epfo, zimwe mu zigize SAMIDRC, ingabo z'umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SADC, zaje gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi kurwanya mu 23. Ubwo mu 23 yavaga imasisi na Ngungu irenza ahitwa Sake isatira umujyi wa Goma, ingabo za Afurika y'Epfo zafatanyije n'iza Kongo hamwe na FDLR mu kurwanya umutwe ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Amakuru dukesha bari bahari ubwo ibyo byabaga agaragaza ko nyuma yo kotswa umuriro no gupfusha abasirikare benshi abandi bagakomereka, ingabo za Afurika y'Epfo zahise zizamura ibendera ry'umweru, ikimenyetso cy'uko ziretse kurwana. Ikigo cy'ingabo za Afurika y'Epfo kiraha mu Bambiro cyegeranye neza n'ikigo cyahoze ari cy'ingabo za leta, kigizwe n'igice kimwe kifashishwa mu gutanga amasomo n'imyitozo ya gisirikare. Kuri ubu iki kigo kiri mu maboko ya 23 yahafashe imaze gukubita inshuro ihuriro ry'ingabo za Kongo, FDLR, SADC n'abacanshuro. Haracyagaragara ibifaru byatwitse ndetse bigaragara ko hari n'ibyakongokeyemo abantu. Baheze aho kuva M23 ifashe Goma mu mpera za Mutarama uyu mwaka wa 2025. Itangazo rihuriweho ryasohowe na M23 na SADC muri Werurwe rivuga ko impande zombi zari zemeranyije ko SADC izafasha mu gusana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma mu korohereza ingabo za SAMIDRC kuhava. M23 ikavuga ko ibyo bitero byo mu ijoro ryo kuwa 5 rishyira kuwa 6 noneho byatumye isaba igenda ry'ako kanya ry'ingabo za SAMIDRC ndetse ko n'ingabo za FARDC ziri mu bigo by'ingabo zo kubungabunga amahoro za ONU MONUSCO Igoma zihita zishyikiriza M23. Iki nacyo kirakomeye. The government of the Democratic Republic of uretse igisirikare cya Kongo n'indi mitwe bafatanyije irimo Wazalendo, ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO ziravugwa mu mugambi wo kwambura ihuriro AFC M23 umujyi wa Goma. Reka twibuke gato ko AFC M23 yafashe Goma tariki ya 27 Mutarama 2025. Mbere yaho ingabo za MONUSCO zafashaga iza leta kuwurinda hamwe n'uwasake binyuze muri operasiyo ya Springbok. Ingabo ziri mu mutwe udasanzwe wa MONUSCO FBI nizo zarwanyaga AFC M23. Tukibuke neza kandi ko bari abasirikari ba Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi bagabye ibitero kuri M23 mu myaka y'2013 kugeza isenyutse. Umuyobozi wa MONUSCO Bintou Keita muri Werurwe 2025 yasobanuriye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko ingabo ziri muri ubu butumwa zahagaritse kurwanya AFC M23 nyuma y'aho